Maoune Irami Kede. Alléluia. Madira vivio na ye oa le peton mignota madegbe fa ye pe nutia aole tu kan wo do si kakle klosalo mate ma pleo nu si Yesu wo namla ao ma befa nu tinya ao le suko mietak beno novio me di be ma glona mi bena nous vont et o nye bena ne mi va mi ba ma o ba femela nya no nous ici me nous vont et o nye bena ne le va ma o ba femela na no blanu popo me nous vont toto e o nye nous vont toto e o nye alléluia radidi ya globena sika kle klosalo matema we mi me kpo le gbogbo me be nu o dede o lo nu ti la meto ame yo ke le couple agbedo me fifi la novio e ba do na afire han la e gana na nyi pe me de game le wasi o e gale wasi bo ne ba do afire enya ke dokita oglo na obena oglo na bereko yo magbate on ko yo magate ma on aneko e la bene ba do afire la sika ple klosalo amegbeto be nunya amegbeto be sijeje amegbeto be ntete la megate ma on aneko miao ple mia ba feo le mia be yi ple gbogbo me mi ho asibena pike mi nanyiro ya ne menyi Yehowa mi anofia ma one ve mianu alléluia egbela mau pe gbogbo cho bia dare mi ape diji eye mi amble kurenti mau pe gbogbo le bia de ne ho fiadu fe là, alors, de ne hofia du faire. As-tu le royaume? As-tu reçu le royaume? Le royaume de Dieu. De ne hofia du faire. Nya a denoublé Matthéo fait agbale eta Ephelia. Matthieu chapitre 2. Mia klecho pupigban tome. Matthéo enye mubabla ye pe agbale gbanto. Biblia globena que esi oji Yesu le Bethlehem le Judea le Efia Herodes ngolila Boda, nunya lao cho ejepe va Yerusalem va biabena. Afika yuda to fefia si ojila le. Ela bena nye po efe relativi le ejepe. Eye mie va tadege agu na eyama esi. Ke esi fia Herodes se esiala. Tikacho eya kple Yerusalem katapo eye esi
Oƒo dukɔ la ƒe nunɔlagãwo kple agbalẽfialawo katã nuƒu la, edzro me biawo ale si wodzi Kristo, afi si wodzi Kristo la le. Eye wogblɔ nɛ bena le Bethlehem, le Judea, elabena nenema woŋlɔ ɖi to nyagblɔɖi la dzi bena eye wo Bethlehem le Yudanyigba dzi menye suetɔ nenye le Yuda ƒe fiaduwo dome kura o, elabena womee efia si le nye dukɔ Israel nyige la ado tso. Tete la Herodes yɔ nunyalawo yi ɖe adzame. Tete la Herodes yɔ nunyalawo yi ɖe adzame eye wòbia wo eyi si dzi ɣletrivi la do la wo tsitotito. Eye esi wòdɔ wo ɖo ɖe Bethlehem la, egblɔ bena miheyi ɖadi ɖevi la vevie, eye ne miekpɔe la, migava ka atam nam bena nye hã mayi aɖade tagu nɛ. Ke woawo la, esi wose fia ƒe nya la, wotɔ edzi eye wokpɔ ɖa ɣetrivia si wokpɔ le ɣedzeƒe la zɔ wo ŋgɔ la keke va tɔ ɖe aƒe si me ɖevi la le la ƒe tame. Ke esi wokpɔ ɣetrivia la, dzidzɔwo geɖe ŋutɔ. Eye esi woyi ɖe aƒea me la, wokpɔ ɖevi la kple dada Maria. Tete wodze klo de taku nɛ eye woʋu woƒe nuwo hetsɔ nunana sika, kotoklobo kple lifi nɛ. Eye esi Mawu gbenya na wo le drɔ̃eƒe be womega gbugbɔ ayi Herodes gbɔ o la, woto mɔ bubu gbugbɔ yi wo de. Amen. Miamawu miebia tso asiwo bena na ɖe alɔdɔdɔ nugɔme masemase da le míaƒe dziwo me, na ʋu míaƒe ŋkuwo ne mía dzesi Yesu eye míaƒe dziwo aku ɖe nu. Amen. Hallelujah. Me dzagbagba bena míaxlẽ nua ne wòakpe ɖe mía ŋuti bena enya yiwo ke awudila gblɔ na mí to ŋɔŋlɔ yawo me. Eye ne míelé ŋku ɖe ŋɔŋlɔ ŋuti nyuie la, míakpɔe bena le kpukpui gbãtɔ me la, wobe ke esi wodzi Yesu le Bethlehem le Judea la, le efia Herodes ŋɔli la, kpɔ ɖa nunyalawo va Yerusalem eye wobia bena afi ka Yudatɔwo ƒe fia si wodzi la le. Hallelujah. Ne míele Biblia xem la, eye ne míele Mawu ƒe alo ŋlɔkɔkɔwo srɔ̃m la, ele bena míalé ŋku ɖe agbalẽwo ŋuti, akpɔ ɖa bena ale yi ke wodze gɔmea ɖe nu ka ŋutie wole nu ƒom to. Eye ne miekpɔ ame yawo be biabia la, eyi ke wova la, womebia bena ɖe fika wodzi Yesu le o, fika wodzi Emmanuel le o, fika wodzi Ɖela le o. Wobe fikae wodzi Yudatɔwo ƒe fia la le o. Hallelujah.
Mawu subɔsubɔ be ɖeɖefia gã aɖe le afi ya. Eɖe fia mi nyemedi be míaƒo nu sugbɔ o. Míaƒo nu tso nyagblɔɖila yiwo ke wokpɔ Yesu be didi o, Yesu be ŋkekewo me o. Vɔ enu yi ke wòle ɖe fia mi koe nye bena Yesu la menyi Maria vi la koe wònye o. Alléluia. Yesu la menyi Yesu vi wònye o. Yesu la menyi ame yi ke le míaƒe subɔsubɔ me la minɔ gbɔgblɔ be Jesus, 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 Jesus. Nyateƒe lo. Ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo le fia mi bena Yesu la me kae wònye o. Fia ye wònye. Enyama ne mi me se gɔme oa, ye hena tsakatsaka sugbɔ va na Mawu subɔsubɔ me. Yesu la enya gbãtɔ yi ke wobia ku ɖe ŋuti le nubabla yeyea me la enye bena fi kae wodzi Yudatɔwo be fia le. Egɔme nyi bena efia ye wònye. Eye ye be vava la eɖe gbeƒã nu ka o. Ne fia va la nu kae va o. Fiaɖuƒe ɖe be vava. Alléluia. Medo gbe ɖa be nya ne ge ɖe míaƒe dzi me. Elabena kaka na egbe la, ne menyi bena wogblɔ be ame ɖewo be Yesu vi, míava do gbe ɖa na Yesu vi la la kpɔe la wɔe na mi. Meɖa wogblɔ ne alo wogblɔ ne. Ne mnyi Yesu vi oa, ke na kpɔ ame buwo Jesus, 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 Jesus. Natema yo Monsieur Ford nenea. Natema yi présidence de la République via quoi la Amerate odoma. Nukata. Bubume. Eye matema yegbo. Ave do nu ike wa ya ne do be ya wa ave do ene medaje matema ya ave ye fe ame yo ke no 19 tocha o do na down alo bo ya ke ne nu ke a e wona mo ya no be na adan ike o do a be nu ka o akpasa ga e wo e la be nu ka o bubume e fiae. Enu ike to ye fe ye ŋutɔ ƒe fia nyenye be lɔlɔnu me la eya ye wòawɔ ŋkɔ. Eya ye wòawɔ. Alléluia. Enu ike na bena Mawu subɔsubɔ tovo na magiki tovo na etrɔ kple tɔwo la ye nye bena ŋkɔ. Menye subɔsubɔ awo ye nye bena menyi subɔsubɔ ko be nyi bena ne va ekpe alo ne va gbɔgbɔ alo ne va nane gbɔ. Fiaɖuƒe ɖe me ƒe nɔnɔe. Eye ame ɖokui tsɔtsɔ na efia ɖe ƒe kpɔkplɔe. Alléluia. Medi be magblɔ nya ya. Ne mi trɔ yi míaƒe ŋɔŋlɔa gbɔ ne mi maga xɔ game ge sugbɔ wa. Eyi me ke nunyalawo, eyi me ke efiayawo tso edzeƒe va ɖi. Wobe yewo be yewoava kpɔ Yudatɔwo be fia. Eye yewoawɔ nu ka nɛ o. Yewoawɔ nu ka nɛ o. Yewoade ta ku nɛ. Yewoade ta ku nɛ. Mawu subɔsubɔ be nya gã enya gbãtɔe ma. Alléluia. Ame geɖewo gbã la womenya bena Yesua efia yo.
elabena le miaƒe mawu nyagbɔgblɔ me la mi gblɔna be xɔ Yesu ko la agbewo la trɔ ne le xɔ Yesu la na wɔn kɔ wòle akpɔ srɔ̃ la ɖe ne xɔ Yesu la ne atsuƒe le gble na wò la wòle akpɔ atsuƒe wò la nyo ne xɔ Yesu la ne wòle di via wòle akpɔ vi ne xɔ Yesu la agbawo la nyo ne xɔ Yesu la ne yi sukulu la wò ma ge o alo mu dadia mi sene alo mi sene très bien fifia Yesua egɔme nyi bena ne mi le gbɔgblɔm nene la Yesua etrɔ zu emɔ ɖe yi ke na to alo ame ɖe yi ke dzi na to atsɔ ke ɖe nu ka ŋuti o nyuie ŋuti nyemenya be mi le gɔme sem o ame ɖe le nɔnɔme sese aɖe me nɔvinye sɔ agbewo na Yesu la n'obe sɔ agbewo na Yesu kpɔ aɖe ela nyo la nye ma ble o ela nyo le nyateƒe me la ela nyo koe matrɔ vɔ gake la menyi bena nyonyoae tie Yesu trɔ zu yeƒe ŋkɔ dɔtsɔvi o egɔme nyi bena ne le nenema egɔme be Yesu la etrɔ zu etrɔ dometɔ ɖeka minya elabena ne womekpɔe le Yesu gbɔ la wate ma yi ɖeko nyemenya yɔ ɖeke le fi ava wɔ publicité ne o la te ma yi ame ɖe tsa gbɔ ava wɔ ŋkɔ ava kpɔe le fi ma ta Yesu tsa trɔ zu etrɔ dometɔ ɖeka ta wobe ne kame wɔ ne le gba le fifi o eke gba le zɔn fifi o la Yesue le wɔ fifi Yesue lo Alléluia edi la Mawu kpɔ ne gbɔ bena le gɔmedzedzea la ya kplɔ mi to nusese me vɔ ne le va Mawu gbɔ ne va enya nyateƒe la gbɔ vɔ la ele bena miado dzesi bena ame yi ke gbɔ miete va ɖe mekae wònye o ɖoŋtia ye nunyala yawo na mi le fia efia ye wònye efia ye wònye eye la egbana gba kple nu ka o yeƒe fiaɖuƒe eye ele gbeƒã ɖem be ŋkɔ fiaɖuƒe ɖe gbana mi gbe o mi lɔ o mi wɔe ɖo ɖe o wobe ame ɖewo gblɔ bena wodo ame ɖewo ɖe bena yomele dzi be ne ba va o yomele dzi be ne gba ɖu fia o wowɔ nu katakata vɔ mi gbe o mi lɔ o fiaɖuƒea gbana nu ke le dzɔn keke yɔ mo fofo nye nuke le nyemenya yɔ ŋkɔ vɔ mía keke mi nya alo fifia nu ka ŋutie wo le wɔe ɖo nu ka ŋutie wo le mi le kpɔ ʋuwo le da ƒa nu ka ŋutie o dziɖuɖu ɖe gbana alo fifia ame yiwo ke nye homme d'affaires wo si be fofo nye nenea ɖe ne wo le di bena le fiaɖuƒe yi ke gbana me wo ne ɖo ŋku yiwo di aɖe ŋkɔ wɔna homme d'affaires ɖeka tsa le nuke wɔnɔ no le di bena fiaɖuƒe yi ke gbana wo ne ʋu agbowo na yi wo ne ɖo ŋku yi dzi wo ne ɖe mɔ na yi aɖe nuke wɔnɔ wo tsa na ɖe gbeƒã be fiaɖuƒe ɖe gbana mi da akɔ nɛ Alléluia vɔ ne wo ya fiaɖuƒea gbɔna ame sia ame le kpɔ vɔ ya le be o mi na si kpɔ ame mɔ naneke mele wa si o gode tete tsa wo menya dodo ne fiaɖuƒea va va vɔa ɖe fi ke dzedza nɔ Biblia bena fiaɖuƒe ameviwo xixe ameviwo la wowɔ nu ka o wodze nunyawo kekeli meviwo ŋutilame be nuwo ɖeɖe koe vɔ la gbɔgbɔme be gɔmesese le wo si nane yi ke la na bena Kristo tɔ be subɔsubɔ la sese la li ke la ye nye bena nu ka o
fiaɖuƒe ya ne wɔ nu ka o ne li ke le wo dime eye míaƒe gbedodoɖa eyi me ke Kristo le gbedodoɖa fia mi la enyati en termes de rang re fiaɖuƒea va le rang ka o tutugbã be ŋkɔ wo ŋkɔ ne wɔ ŋkɔ wo ŋkɔ ŋuti ne kɔ eyi ke kplɔ ne be ŋkɔ míaɖu akplea wo fiaɖuƒe ne va wo fiaɖuƒe ne va egɔme nyi bena enu sia nu yi ke la dzɔ le anyigba dzi la le gbɔgbɔme la wonya bena fiaɖuƒewo le eye fiaɖuƒe mawo katã la woƒoƒu le fiaɖuƒe gã eve me meɖadzia fiaɖuƒe yi ke nye ameatɔ satanatɔ mema kple fiaɖuƒe yi ke nye míaƒe tɔ kristotɔ enu yi ke ne dza wɔ le anyigba ya dzi la eɖanyi nuɖuɖu o eɖanyi nunono o eɖanyi sukulu nene yi o eɖanyi asi tsam ne le o eɖanyi nu sia nu yi ke ne le wɔwɔm la ne le wɔe le nu kam o fiaɖuƒe ame eve yawo be soit ne le viviti be fiaɖuƒe me alo ne le nu kam o keke li be fiaɖuƒe nu sia nu le esia ta mi kpɔ bena Paulo gblɔ na Korintotɔ bena nu sia nu yi ke miawɔ la mi ne wɔe ne ŋkɔ na Mawu be ŋkɔ na ŋutikɔkɔe nu sia nu yi ke miawɔ la mi wɔe na Mawu be ŋutikɔkɔe aleluya eye ne miexlẽ ŋɔŋlɔ Mateo ƒe agbalẽ velia ya ɖe eyi me ke Herodes yi ke nye fia le ma yi gbakple Yudatɔ kpɔtiawo vevietɔ Herodes eyi ke wose bena efia ɖe gbana efia ɖe wodi fia ɖe nu ke dzɔ wobe ŋkɔ wovɔ̃ dziɖe le wo ƒo eye wogblɔ bena wone yi ne woave dzesi ne woatrɔ va gblɔ na yi ne yi hã ya wɔ ŋkɔ yi hã ya de taku nɛ vɔ le nyateƒe mea nu kae wòle didim o ya ɖe fiaɖuƒea la ya ɖe fiaɖuƒea la aleluya biabiae nye bena ɖe Yesu be fiaɖuƒea le míaƒe dzimea aleluya aleluya ɖe Yesue nye fia nane dona dzesi fiawo la mi mekpɔ ɖo kaka va na fifia mi kpɔ ɖo fiaɖuƒe me alo domaki voa British tɔ England tɔ fiaɖuƒe alo nyemenya mi kpɔ ale yi ke woƒona ƒo tsɔ na woabe fia ŋuti o efia ma mi nya bena edzuameviwo wolɔna fa bena wone tsɔ yewo be nu tsɔ na fia mele si be awo sérieusement enyina fierté no bena wotsɔ yi be nu tsɔ na fia ne wobe fia dɔ dɔ ɖea ne wobe England be fia dɔ be one wotia wo be efia ye be one wɔ dɔ ya ɖekea nyemenya be ne mi kpɔna ɖeke be nɔna ɖo eyi me ke wodza wɔwa be cérémonie anyitsɔ wobe amewo nɔ fi ma des semaines ne woatsɔ kpɔ fia nyemenya be bien sûr judɔ le wasi le premier ministre o me kena ndena me na o parce que o nya be politicien o nyi voa efia ele ko abere o subɔnɛ e ne le gblɔ fia be nya bara le wa be djuma mea ne me nya wa wo fa bien sûr ta ne Mawu Kristo nye fia le diwo mea ça change etrɔ nu sugbɔ alléluia etrɔ nu sugbɔ etrɔ enu sugbɔ etrɔ enu sugbɔ le sia ta wogblɔ bena ne mi le gbe dom ɖa la mi do gbe ɖa be ŋkɔ kɔntine kɔ wofia ɖuƒe ne va
elabena le amegbeto me la abe ale ke Herodes le la le ememe la eyi me ke Satana gede me ko la le amegbeto me la mi amede ke me le di bena nko fiadupe ane wo nko never mi o kata mi ezu nko rebelle de fiadupe anti ta ava bena ma o fe gbogbo be do la na bena na gblona do ku bena me che glona do fiale nyeti me do fiale nyeti me do fiale nyeti me alléluia. Et me que ova be aba subuela mi kpɔ nu yi ke wo tsɔ va la ame ɖeke me gblɔ na wo be mi sɔ nu ɖe va subɔ fia o mi kpɔe ɖa alo ame ɖeke me gblɔ na wo be ne mi va mi sɔ sika va mi sɔ lifi va mi sɔ les encens parfumés lifi veve lilili mɔ ame ɖeke me tɔe na wo bena wo ne va tsɔ nunana na fia o vɔ gake eyi me ke wo nya be fia ye ta la mi kpɔ be eduko miabe duwo mea efiawo megado valeur ekpe o afi ke efia lea mia amewo c'est que o enyina dzidzɔ na wo bena yewo na nu fia alléluia ta fi ke Yesu mele du fia le wa fi ma na kpɔ bena wa manipuler amewo be no dzɔnu. Parce que, bon, on les y a mais à dire quoi? On les y a mais à dire, beba on. Elle a bena, mais pas, Yesu mais pas ni fianel. Mais pas c'est fiable ou à gomme. Daniel bonane. Gamé a chandu. Mia clenane le Daniel peut agbale veliame. Daniel de defiare le nubabla ho abe nyaglori la domea Daniel enye nyaglori la dometo ade ike ponucho fiadufe abe vavanti eye me di bena mi akhle nemi mega ponu sugbon egbe ohan la mi adogbera mi agava yeti. Alléluia. Alléluia. Miakle nous tso il y a dit le Daniel peut agbale eveliame. Tete Daniel tso nunya kple gɔmesese ƒonuna fia nu srafo ƒe amega Arios ame si ho be yeawu Babel nunyalawo eye wògblɔ na fia ƒe aʋafia Arios bena nu katae efia la de se siawo ɖo ema eyime ke Daniel nɔ egbe biam be ya aɖe gbea gɔme. Miatema xlẽ tso kukui blavevɔ adrelia dzi ebe Daniel ɖo nu na fia la gblɔ bena nyahaɣla si dim fia le la nunyalawo bokɔnɔwo dzotɔwo kple dzinuvi menyalawo mate ŋu aɖe egɔme na fia la o ke mawu aɖe le dzi me ame siae ɖea nyaɣlawo ɖe go eye eyae ɖe nu si gbɔna dzɔdzɔ ge ɖe gbaɖegbe la fia Nebukadnezar. Wòdrɔe kuku kple ntega si va tame na wò la wò abadzi la nye si wò fia ele tame bum le nu si gbɔna dzɔdzɔ ge le eyi siawo megbe la nu le wò abadzi eye ame si ɖea nyahaɣlawo ɖe go la
ɖe nu si gbɔna dzɔdzɔge la fia wò ke nye la menye esi nunya le asinye wu agbagbeawo katã la woɖe nyaɣela sia fiam ɖo ke boŋ be woaɖe egɔme na efia la eye nàdze si wò dzimesusuwo ewo fia eɖo ŋku anyi eye nekpɔ le legba gã aɖe. Legba la lolo eye eƒe dzodadawo teƒe mekɔ o. Ele tsitrenu ɖe ŋkume eye eƒe nɔnɔme dziŋɔ. Legba sia ƒe ta nye sika nyuietɔ eye eƒe akɔta kple eƒe abɔwo nye klosalo eye eƒe ƒodo kple ali nye akɔbli eye eƒe atawo nye gayibɔ eye eƒe afɔwo ƒe akpa ɖewo nye gayibɔ eye akpa ɖewo nye etu eye esi nele ekpɔm la ekpe aɖe si menye ame ƒe asie dɛ o la ge va dze legba la ƒe afɔ si nye gayibɔ kple etu la dzi eye wògbɛ gudugudu. Meɖe kuku le fi ya. Kpukpui blatɔ̃-vɔ-enelia esi le kpɔm la ekpe aɖe si menye ame asi dɛ o la ge va dze legba ƒe afɔ si nye gayibɔ kple tu la eye wògbɛ gudugudu. Ale gayibɔ kple tu, akɔbli, klosalo kple sika gudugudu eye wozu abe tsro le lugbɔƒe le dzomeŋɔli ya kplɔ wo dzoe eye womegakpɔ wo teƒe o. Ke kpe si wodze ke ekpe si dze legba la dzi la zu to gã aɖe hewòxɔ anyigba blibo la dzi. Haleluya. Meɖe kuku ne le yaƒe mea trɔ xlẽ Daniel ƒe agbalẽ velia. Haleluya. Eye nàlé ŋku ɖe ŋuti vevie to kpukpui blavevɔ-adrelia. Daniel nɔ nu ƒom tso enu yiwo ke gbɔna dzɔdzɔge ŋuti. Eye le Daniel ƒe agbalẽ me la woto nɛ bena kpɔgbɔ bena neŋlɔ nu yawo da ɖi elabena nyaɖeɖe fia yawo la wole me va ge wole teƒe. Fia Nebukadnezar ye ku drɔ̃e eye wòkpɔ legba gã aɖe. Wobe legba be ta kple yebe ŋutinuwoa eɖewo nye sika, eɖewo nye akɔbli. Vɔ gake afɔwo la wonye etu kple ŋkɔ de l'argile kple et de l'airain. Yema akɔbli kple etu. Verset 32. Ebe legba sia ƒe ta nye sika nyuietɔ, yeƒe akɔta kple yeƒe abɔwo nye klosalo, yeƒe ƒodo kple ali wonye akɔbli, yeƒe atawo nye gayibɔ, eye yeƒe afɔwo ƒe akpa ɖewo nye gayibɔ, eye akpa ɖewo nye etu. Alléluia. Zi geɖe la wofia nu mi ku ɖe ɖeɖefia yawo ŋuti. Eye wofia nu mi, wogblɔ na mi bena, eye edze ƒãa bena legba ya la enye fiaɖuƒe yi ke le xexea me kplɔm be tata me. Eye nu yi ke le intéressant le nyame nyi bena wobe ebe ta nyi sika
Eta ye nous ko ne dogo ame anu kai opona gba. Eta. Afi ke le jejem. Ye pe nous ti kokwe. Ye ni sika. Sika ye nous ko kekle. Nyakpo vivi sese aklo tutu. Alléluia. Mais jure me obe no ya descend. Sika o évaluer ne déjà de nyonua ne do la ve di sika me le joa me de be nyi bena sika la nyigba me no kuna ol wa ne do la ve fle sika kara o menyi sika o be de cho alliance a o sika ko ne do la cho fle sika ko ele dot be nu ame no vinya le nuko comme c'est les sinao sika eni akrotutu eni bubu menyenini ta hihi amebe fiabu fela bubu gede enu gede le ike hihi amele nanam ike la nabena ediola onko na kurenti mema le mia fe dome le mia pa siome enu gede le to ne chama temado do fea amo le hihi ame no sova ina me se amele hey respect elle a ben ko bubu le unti asiame to cha lo me daje ame se ame glona me ne chama temado ne no fema ne me ga glona do ki o cha na ne no na megbe to me ike ne ma fe gbogbo me pere nti o cha be Alléluia. Vogake ebena legba alo statue abe afola enye nuko. Enye etu enye argile. Eko. Eta sika ple klosalo ple nu pata vo afola enye nuko. Etu ple gaibo. Alléluia. Enua keke notere ejiglija ke vogake ala nuka di o notero etu. Alléluia. Ma ouvi o miro la dogbera. Nyabe problème pata ko nyi bena nko mi me dona gbera. Eye ne me le dogbera o la nu ike jona nyi ben ko wo gbogbo la on ko wo gbogbo la ku wo gbogbo la no dalo ne wo gbogbo le dalo anu ke ya ho tefel nu tina enu ike na akpokple nku enu ike na sele na me enyare ike amere la gboro e wa ona ne le ti ome e la ben ko nu tina ele kplo sika yo kene le kpo ehunye yo kene le kpo ale iko amo to akwero ale ike o le debubu onti la mo domero allez que on donne opportunité ouais ne les gars on a ne fia na pe fu ka voya ka iko trop bovo enu mo ko na no po e la bena wo gbogbola me le po bena le nu agomea e corre de kwele tete Daniel bena le droit me la e pere iken ko ameben ko basi medao eye wo va lo legba lo afa elo etua eye wo tugui eye nuka chao nuke ike vivie nyi be nuko eye meke be mu nene la nuka chao sika ple klosaloa kulo nu kata o mka o tugu keke garo mu me dona gbera bena ma une na nyayo one gere mi afetime bole na mi le subo gban tom bina Paulo globena me buanu kata abenuko adupodinu abebubu. Il considère toutes ces choses comme de la perte à cause de l'excellence
le Yesu nyanyata. Novio, Yesu amenyi bena egama te no esi olo. Mi kwale ke ono agbe. Enu ike me sro le Yesu nti enyi bena ekponse de anyigba ya tibe jojro katanji. Do gberare nyamata. E onko ekponse. E America ike ponse le numo di la enyi Paulo. Ebe nko menya le ike ono na gbele agbososo me. Menya le ike ono na gbele nkacha mo. Yame. Eba do niveau re imena eleo. Meleo. O mate va so kike ya mebe nane. La so va dron kumene. Ego amea ekpon de vire la te va so jouer so blen kumeno e vieux que le fou. Voilà maman. Voilà jouer. Je ne vais pas te donner. Bon là ta vie dit elle est mère. Mon cantio. Très bien. Ameyoke ou botole wa fe gbogbo no va do no fere wa. Elle espérait que devia la va jouer là. Ah maman, si tu ne me donnes pas ça, je ne vais pas te donner le jouet là. De quoi la tonnerre? Toi et ton jouet, allez-y. Voilà, ne wo gbogbo, me gbogbo fia du fe ya ola. Kakao so jouer à donc maintenant là. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh. Elle a ben corps. Devine ga kotonye. Etona Yesu bena ne le deta kunam la. Mingolo bebe o deta kuna Yesu a. Subo efsia. Ebe ne le deta kunam la macho nu yo. Hihi amebe kesinonu benuti kokyo. Yesu bena vraiment. Pula. Eba ti Yesu so be fifiare 20 ans. Eti konam to le konyi. E go eba do afiria ele zu Yesu kwa. Nyanya le kporo eba do afiria ele bena Yesu le kpebe fia ele tonkume na ison. Alléluia. Maune kpere mianchi. Be fia do fea ne ponse le miame. Fia do fea ne du fia le miachi. Fia do fea me be didio ne hwanyi no le miame. Me kale ke no le ameke ponse de hihe amebe nu otila la temason. Alléluia. Eye maula ploto nano mebena mi kwale ike eyimeke de kaja ike ke sinonu le sibe akplo Yesu roi mi kwa nu gbanto ikobia obenko va vendre va cho ke sinonu ave mena mo ne na trova Alléluia. Et comme il ben encore, mais le prêt. Là n'a pas Yesu ne wa nyefia. Et ben dis me pour sogbe. Et ben dis me pour sogbe. Et ben mais là, nous y kenana be maus subo sena ula enyi ben encore. Na no le. Y ke mi ave di me pour sogbe be na mi le da silentio. Na fiao. Alléluia. Ame yo ke unya bena gouvernement ike gbona yo jani ministra. Allo ona yo ja ona noa novio. O me ja bio bena mi va hogane mi ao enu ya na mi olo. Wanto ya onko. No ja ve 2 ya ola 2. Alléluia. Bonye gba kple ola. Biere kanye magere wa benu amu parce que nyame de pet tonyere pemle. Alléluia. Vone mi nyabe na mawe fiadu fere gbona la. Ebe nye gba kple nyafe nu yo katanye tonyela.
nye kesino nuwo katã la. O efia, o nye tɔ. Alléluia. Matteo tade. Ebe mi gati di ma de di le naneke. Bible c'est un livre, c'est un tout cohérent quoi. Mais gati di ma de di le nuka. Naneke. Pour gbagba bien là, di nuka. Di pou fiaroupe. Alléluia. Zigbanto ike ame la tona do be mega onko mega dio be sanga do la nutuma la fagbedi eye wole wa afana nko Yehowa fe juko eye wo tona Yehowa bena ndo mega dio basere imeke yawo Yehowa baba nu ikenti mi me le pon kunu wa yin nko nu ikenti mi me le pon kunu wa mi me le fiadu fe amo Yesu la nu kanti wo zon le kunu mo me do intérêt personnel de ko Yesu a e ba gbe ike wo no a me di na ne kenero kipon ta nkunu o to plonero e be gbesia ne ba do ma ke ba no afire ike nkunu majo e la be nko fiadu fe a plonero gasia kame e ye fiadu fe ma me mu se ale yenti Kristo subo amenyi mele abe bokono yenti ogla na be na ma uto am sono nka yenti ogla ma uto am sono ela be menyi magic to amova na ma ugbo ma wo na nkunu no kwa ho na sibe ma wa magic to ebenyi nyame le senu agom tant que maman ku papa oni srontola nano le yike kpo papa ben kume allo ndaje ta amerique mate ça dit que nous yike papa le wa ekude kachacha yike le wo domea ma subo la enye kachacha ma one kpere mianchi ne mia se fiadufe ya ne mia ho fiadufe ya ne mia fa menyenye eye mia pe nu yo kata akplomido abenkunu abejesi abenu jeji mola ne cho fiadufe ya mebe subo do ikemi le wo. Alléluia. Ameyo ke le dit la forcer mena maula mi po e balamalo. Ameke azia sidina maula ne menya okola ne jave honko. Fiadufe de ame de toi là-bas no publicité ne fait. A hosibena ile o ma obenu yari. Nous blanu toi. Elle me femme. E fiala eye la to no be na nu ya de ke mele die ya meradia ne me glona be menye ne me le oto le président bebe OK fifia nye ma gba oto re ko me cho agbenye keke chona be présidence kwe manon. Alléluia. Nu ike me doa nu ike ma doa fika egbo ma fike ma kwelo présidence. Nye mateve khonu la fibu ava be mele odona président nye nyami le noa comme semu fifia ne me bien ane yobe fi ke mi le fifia game me po suna numa wa enya kan ma glo wo lolo ne fe me e ya Yesu glo le Golgotha ne la tem awi la ne tonye voka kela fofo ololo neve ma one pere miati mi na miati tre mia dokbera Yesu va ne na dufia
siadi na nyeto ao wenye ble ma de la Yesu va ne na dufia de la Yesu va lo ne na dufia vana dufia di siadi miafe di ona nyeto wo wenye blema ma blema gakpe Yesu va ne na do fiam do gbeda na wo chile epe nkume Yesu efiaye nenye menye fifiaye woja do fiao wenye fiacho mafo ide mafome eye wo fiadu fela egogo for gakela Yesu miabe nko gba Yesu miabe dioto Yesu dikeke gede gale miabe dio me kude fiadu fe anti Yesu ame gedeola onu ochonu modina o wabe nkuo gba Yesu mie dobera bena vunu le miabe nkuo ji Yesu abe ale ike enu gele Paulo be nkume eye wo kpofia o ti fia eye wo jeklo eye wo globe afeto azonu kae ne jibe ma wola ne fame na mi nenema Yesu aya didi recherche du vin aya poploro jujo poussière poploro Yesu mie notele afia vumia benkuo Yesu vumia be dime benkuo Yesu vumia vio be dime benkuo Yesu vumia sro be dime benkuo Yesu vumia novio be dime benkuo nemi akpo fiadufe ya nemi akpo ali keke amebe fiadufe la echuguvo ekakavo voga kemie gale nu dim leme mie gale tefe dim leme Yesu demi toda leme Yesu demi toda leme Yesu demi toda leme Tromia be tame susu Tromia be dio Nenya segome Yesu mie dogbera Novi yo kata les représenter fiadoufe ya Novi yo kata wo nyame chocho be yo anotere fiadoufe ya me be nyachi be yo anye fiadoufe yikenye Kristo be fiadoufe ya be nunola ola Yesu wafade ota Yesu wafade ota la siaume Yesu wafade ota le wabe dokpokpo nyaume Yesu wo fiadoufe ya ne fonu de wanu Yesu wo fiadoufe ya ike va gba fiadoufe ike mie kpo le Daniel va gba le mela ne fonu le wanu le konodi ne fonu le wanu le sukula ome ne fonu le wanu le dofe o ne fonu le wanu le fome ome le Yesu Kristo ben come novi ote
kplɔ mía dometɔ ɖe sia ɖe. Fiaɖuƒe ya ne ɖu dzi le míaƒe dziwo me. Míaƒe gbedodoɖawo katã abe ale yi ke nyagblɔɖila gblɔ be ne meŋlɔ be Yerusalem la, nye abɔwo ne to ɖe me. Eya ne nye míaƒe gbedodoɖa. Ebe nye nuɖuɖue nye be mawɔ nye fofonye la ƒe lɔlɔ̃nu. Wo fiaɖuƒe ne va. Wo fiaɖuƒe ne va. Wo fiaɖuƒe ne va. Visi oila ewona nukuda ola ao enye Yesu ne dono okwe opona visi oila Yesu wona ye. Me di be mia to gbeda. Hafi Yesu ne wa wonu kunu la. Egblɔna na Israel dukɔ la kple dukɔ yiwo ke me wɔna tɔ le la. Mienye bena Mawu ƒe fiaɖuƒe la te gogo mi. Miese gɔme bena ne fiaɖuƒe la va la, evana gbakple justice, gbakple ŋusẽ. Evana gbakple dzɔdzɔenyenye, gbakple ŋusẽ. Miado gbe ɖa nɔvi yiwo katã le dɔléle be nɔnɔme aɖe me. Nɔvi yiwo katã le dɔléle be nɔnɔme aɖe me. Eye wole ye dzi le s'aggraver. Le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Be dɔyɔyɔ yi ke kplɔ yeƒe fiaɖuƒe la gbɔ. Dziɖuɖu kple atsekpakpa yi ke le yeƒe abɔta le dɔléle dzi la, ne dze ɖe go le nɔviawo ƒe agbe me, ne dze ɖe go le nɔviawo ƒe agbe me, ne dze ɖe go le nɔviawo ƒe agbe me, le Yesu Kristo be ŋkɔ me, le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Dziɖuɖu le dɔléle sia dɔléle be ŋusẽ dzi. Dziɖuɖu le dɔléle sia dɔléle be ŋusẽ dzi. Dziɖuɖu le dɔléle sia dɔléle be ŋusẽ dzi. Dɔléle ɖe sia ɖe ƒomevi, eɖanye gbɔgbɔme o, eɖanye ŋutilame o, eɖanye luʋɔme o, le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Fiaɖuƒe ya me be dziɖuɖu ne mie, ne do ŋusẽ le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Dɔléle yiwo katã tso gbɔgbɔ makɔmakɔwo be fiaɖuɖu dzi, wone ƒo te agba. Do gbe ɖa be meɖe gbe le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Meɖe gbe le fiawo dzi fia be ŋkɔ me. Be dɔléle yiwo katã tso viviti me be ŋusẽwo be fiaɖuɖu le nɔviwo be agbe me, le nɔviwo ƒe ŋutilame la, wone ƒo te agba. Elabe fiawo dzi fia va, fiawo dzi fia va nɔ anyi, fiawo dzi fia ge ɖe me le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Nɔvi yiwo ke va na mía dome, vɔ gake wo aviwo le dɔ lém. Woɖanye gbɔgbɔ makɔmakɔwo va me tsakatsaka. Yesu, míeɖe gbeƒã wo fiaɖuƒe be dziɖuɖu. Míeɖe gbeƒã be klo sia klo ne dze na wo. Míeɖe gbeƒã bena aɖe sia aɖe ne ʋu eme bena Yesu nye aƒetɔ. Yesu nye fia. Le Yesu Kristo be ŋkɔ me. Amen. Klo sia klo
Ajena o ade siade